ye mimi utahaze tola kazonda ruboshe hantawa ye mlevi woi bakwenda Mwenyezi Mungu yanibe wakairira hanaye hao mimi usubiria ye nifanye boshe ya basati lemewa zaze mramgu ye usoma ye Qur'ani ya Mwenyezi Mungu ye ufungaze mfumra runeze ya hoa ye ujuha ye masihu hado swali na usoma ye Qur'ani ya Mwenyezi Mungu hamruzukia wanaziwa na wararu ikao bismillahi masha Allah ye mzaze ola haunrukana ye mrumahahe ye utia ye majira hana haina mritoka uyonzi ye unanvinyo hama maji ya mvua ye mrumahahe ye kaja hoda honi ekati de masihu ye mzaze ola mengoni mausiku hakatibala haisha ukana ngabo sheha halalikiwa harma barnamaji ya televizio watola na mero ya telefoni mruhaka ujua ya mbema hoza yahe ya uzise haina suala ikangu litaho ya liuzise mzaze ola harenge telefoni bala hare salamu boshe mimi mzaze ikao miuri ya Mwenyezi Mungu mihanza Mwenyezi Mungu ndonondo kabisa miufunga zimfumda runeze ya hoa ye mrumahangu ye unanvinyo rahana haina mritoka uyonzi ye mrumahangu bosheha ye kaja hoda honi ye kati minuiza masihu ye mrumahangu ye utia maji rahana haina mritoka uyonzi mengo ni mausiku bosheha Mwenyezi Mungu deulo shahidi kanjo kautiambana boba nitoka uyonzi sijua ye masihu bala tiswali tikanti ye masihu ya langa msoma ye Qur'ani ya Mwenyezi Mungu ye mrumahangu hangwa hula hajana ule viula hajani sindiha harenga ye Qur'ani ya Mwenyezi Mungu ila haivuri za bonsi zini tabisha nonro kabisa ngizo juma unitortuire bosheha ye mimi utahaze tola kazonda rubosheha ntawa ye mlevi woi bakwenda Mwenyezi Mungu yanibe wakairira hanaye hao mimi usubiria ye nifanye bosheha basati lemewa ye shahola musa ukana boma na mshoha ye famia hahongona mmo yenga wena wanaziwa na dawene mruma huo yenga wena mru wa uhangalia ekatile mruma huo yenga wena garanti ya ukana Mwenyezi Mungu johunika wakairira hanaye yenga wena batabu itoka uyonzi ekatile ulevi wa hema na mmeuo ye famia hangungwa enshi uhule nronro kabisa nami mtina mru wa unangalia ekatile mruma hangu ntina hata batabu itoka uyonzi bomsheha ekatile mvinyo ya inao iyo na ukana yekaja hoda honi ekati minuiza masihu abonge ngamuhona suhibo mwana mshohangu usubirie bakutina bahanu ba utalia gojo ukana kutina ze nafasi za ukana ushinde wangale wanaziwana wao wengojo ukana yabo ye wana wao ye ujowarenga de mbaba shatinda we haukana ye mbaba wodoulo na zenchila za ukana yangalio wanaziwana na wengojo ukana haina mru mwenye ukanda ina mhuza marashi ye mavusha yeto mnuka bo mwana mshohangu Mwenyezi Mungu na husamihi ngona mbio ni subiri na mlevisha kutuna mbio ukana na tahize tola kazondaru ba Mwenyezi Mungu ujone ruzukia wakairira hanaye mrikao harange Qur'ani Mwenyezi Mungu hairebonzi ngabo maudungu joka ufanya boshe ngamuhona suhi usubiri haukana ze consequences hizo zinji ndonondo kabisa haba hainongo shtaki ya ukana ngawe na mru mzima de unenvinyo erenga wa mswahafu wa Mwenyezi Mungu ya uvuriza hobonti maudu mkinisha ukana mujewushtaki ukana ngawe na wale viwararu haukana ngojo ukano wanaziwa na wao ngojo kauyeshinda we na mbaba hao ngamuhona suhi usubiri bo mwana mshohangu haurumia ya hadisi ya mtume sallallahu alayhi wasallam man yatasabbar yusabbiruhu Allah haina mru mwenye ujilazimisha na usubiria bahi Mwenyezi Mungu humsaidia hamsubirisha fama a'tiya ahadun ata'an khayran min as-sabr nakabati mru harumu hayati unyanikiwa mbahindu ya khairi rahana mrikao hanikiwa subra bo mwana mshohangu na we utiparo njia harumu mbaba ndano ndawe nae wala utidoliza bwabwa wala utifanya haina banongo itoka uyantibo mwana mshohangu itotido ukana haya juma huengeza zeduwa hosijidani Mwenyezi Mungu ya mokowe mrikao harange Qur'ani Mwenyezi Mungu hairebonzi ngabo maudungu joka ufanya boshe tibiria bo mwana mshohangu ukaye mkaidi wa ujuhaye masihu rahimre jawadhana subuhi udombele mrumaho zeduwa Mwenyezi Mungu ya mokowe haurumia ya hadisi ya mtume sallallahu alayhi wasallam yarambia ukana yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla layla ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir yaqul Mwenyezi Mungu yusiha harumo wingu wa dunia ye masihu rahimre jawadhana subuhi ngabo hadisi yarambia ukana Mwenyezi Mungu aisha daika hadu amba ukana man yad'uni fa astajibu lahu yendo biulo na haja ili nimnike man yas'aluni fa a'tiyah yendo biuziso nongo nimnike isho yatahao man yastaghfiruni fa aghfir lahu yendo biutaumsamaha ili nimsamihe subiria tena usubirie bango jokana haina mru mwenye usubirie ne zembi za hemru mahahe waye uhunda ajiri zinji ndondo kabisa ango juo zetaka ujeuzi hundrabo bo mwana mshohangu yekana Mwenyezi Mungu haokoa ye mru mahuo hasibabu ndawe ngo juo zetaka ujeuzi hundrabo bo mwana mshohangu dondizo mirongo zila injia harumo umo wa mwana mshola bismillah masha Allah dondizo haridhi ne qadwa ne kudura he jalla jalaluhu wa yaju dondizo ye mwana mshola
hazidisha shaibada ndo kabisa. Hakaya juma huomba zedu wa Mwenyezi Mungu yao kwa mrumahahe. Hakaya juma ujuso wanaziwana hahe wala kawla wanaziwana raha watu paramaizi. Wakaya juma huomba zedu wa Mwenyezi Mungu yao kwa mzeola. Ye mwana mshola hazidi imani na uaminu kana Mwenyezi Mungu ngujo mkubale zedu wa zahahe. Wajawabiri mahabala. Ye mwana mshola haisha ukana ola shehaola. Halalikiwa haruma barnamaji ya televizioni mahala ni hunra jina. Ye mwana mshola harenge telefoni hapa. Na uruha matsozi hamamna mwana mtiti. Boshe, mimi ndo la mwana msheikao ti hupara mahaja na ti huambia mashtaka himru mahangu ikao haka unavinywa namna ya ajabu. Wallahi ngamuhesheleo hamadaba hainubu mwana mshohangu. Naambie, yenga wejinda weni mru maho mkana baraka. Zenjema wanrende ya zo bosheha ya ujohuliba Mwenyezi Mungu shatindami. Jemru mahangu haba hainu bosheha. Jede mru wa maado ubuwa wa mwangu wa homsirini harume swala ya subuhi. Jede uwadhani homsirini ya jusa wanru wende wa swala ya subuhi. Jemru mahangu haba hainu bosheha. Ngufungo ze mfumrarune ze ya hoa. Udongo ujuha ye masihu ye swali na usoma ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu. Hazidi unanza rahane namna ya kaunanza. Wanaziwana wahangu haba hainu wa wararubosheha. Wahifadhi ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu hasibabu deze juhudi za hemru mahangu. Boshe ye ujuhuliba Mwenyezi Mungu shatinda mibosheha. Yeshe haola hamambia ukana bo mwana mshoha. Yabondabu ya ukana wewe mru mshemri ya Mwenyezi Mungu. Gono ukana bo wazidi ukurubia Mwenyezi Mungu. Wamwanesa ukana hukauko zaneza kaujihiri. Bahe Mwenyezi Mungu haonesa ukana yeye de mwenye ushinzi wa unike shumbe shahahe. Mwenyezi Mungu haonesa ukana yeye de ulone ye miyoino witarumu enamna yanzao. Hutabiha ye nafsa moya hao. Hujitolea wamua wa hao hukaya ozeloni. Uaminu ukana Mwenyezi Mungu ngujo hukubale dua ya hao. Ujakana harara. Uaminu ukana Mwenyezi Mungu wade ulone miyo witarumu enamna yanzao. Uaminu ukana Mwenyezi Mungu wade mwenye hoko wa ikao ngumanzo. Jode mana ikao bahe jalla jalal. Ahukubale dua ya hao mwana mshohangu. Jalla jalal. Mwenyezi Mungu na enjezo wando washe jamanda wanu wa josubiri ne zembi za huwando umahao. Mwenyezi Mungu na okowe haina mrumsheikao ngutabisho mrumahahe. Mwenyezi Mungu ya okowe na haina mrumeikao ngutabisho mrumshahe. Mwenyezi Mungu ya bwana shohatu subira ya usubiri ne zembi za huwando umahao. Mwenyezi Mungu ya ribe subira batu na usubiri ne zembi za huwando wa shohatu. Gani mwanzoni nyonti pia sibabu demola. Hatani mwivyo oneze kiswa za haina mwenza ankili. Kiswa ya haina mwenza ankili.